journey laktoitoise ahingi jipung taraga ni thoiga 45 46 adumai chasale ado pung kayada yum yogi je yengje masi date 9 ne ayuki pung 13 makhai adai di yogdoine ai journey je kyam sangi yengminaje pu map kep tongaga lai ai bujik journey line ne tumning na lo hai bujik je aing ju sabsan ho silagre terminal 2 ne Mumbai airport ni sidde ki moren sidde check in tonga pung ko hum dagi mo flight to pai ba hodoine du holding hang tang to wi gi ga mayang kun thar ga ko hindi ko age ho na tare sidi cap sida to online ne ko airport manung change hojik haja ne to Mumbai airport jana baggage to salame ko si ticket pire aduga gate number 52 da salani aduga aigi boarding time jina pung 2 minute 15 dagi yarani changba kata yo re adi flight ani thungna tongbo oidoine ko Mumbai dagi Kolkata dagi Imphal bok tongni na aigi di sida la aro ai direct Imphal da oina lauru ba yarani aduna tumthar ga la flight ta tumba man de na sakse si gate number 24 da lak ne ko to sida le re 25 from the le re 24 na amang de le re gate number 24 sida le ko se akhang da ba jingi dam te ni ko ina se haje akhang da jingi han de khang le biramani sida koi ki ticket ki boarding pass ko boarding pass ki maning sida na pai je luggage to anthung pham du dagi laugo do matam du da kai gumba bag to phang da khot ta ta di masigi number je complaint taw doi ni ko numit kunni gi mama da net numit manga ni khatagi thingni na hairam ban numit tu ge je la ko ni numit kunni su jale hoji paw net se yadri kan dagi la ko na net yadri kan da mu yum do mu han do re numit manga ni thingni ham je numit kunni yo san gre ma ya ai yu ji Imphal bi ko te yo sele pung 13 makhai ja pran ta la pung pa so ngai la le ram ni sai da Imphal yo re